Selamat datang di channel BMS Busit Minang Sayong. Jangan lupa subscribe dan share video kami. Terima kasih. Banda Aceh, Bengkulu, Jakarta, Serang, Cilegon, Sabang, Sibolga, Gorontalo, Padang, Salatiga, Banjar, Tegal, Medan, Surakarta, Kediri, Malang, Tasikmalaya, Depok, Balikpapan, Samarinda, Singkawang, Bandung, Palangkaraya, Mataram, Kupang, Makassar, Bima. Oke, mari kita party bersama di Fauzan Bengkulu. Jangan lupa subscribe dan share video kami. Terima kasih. Tangerang, Manado, Jayapura, Dumai, Pekanbaru, Yogyakarta, Purwokerto, Pasuruan, Langsang, Depok, Probolinggo, Surabaya, Pangkal Pinang, Pekalongan, Jambi, Semarang, Madiun, Bukit Tinggi, Binjai, Bandar Lampung, Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Tebing Tinggi. Oke, mari kita party bersama di Fauzan Bengkulu. Kediri, Malang, Tasikmalaya, Depok, Balikpapan, Samarinda, Singkawang, Bandung, Palangkaraya, Mataram, Kupang, Makassar, Bima, Tangerang, Manado, Jayapura, Dumai, Pekanbaru, Yogyakarta, Purwokerto, Pasuruan, Langsang, Depok, Probolinggo, Surabaya. Jangan lupa subscribe dan share video kami. Terima kasih. Virus macupo, virus corona, virus rabies, virus ebola, virus janur, demam berdarah, virus HIV, virus Crimea, virus panis flu, marbuk dan lassa, virus hanta, virus influenza, cacar, lujung, herpes, virus rota, semua itu virus berbahaya. Oke, mari kita party bersama di Fauzan Bengkulu. DJ Fauzan